mu murenge wa Karenge akarere ka Rwamagana ni hamwe muheza ibigori byinshi, ariko abahinzi baho bavuga ko bafite ikibazo kijyanye n'igiciro bahabwa ku musaruro wabo. Noneho twakabigura imbuto tukayigura kuri 450, twasarura bakaduha 200, nako bakaduha 100. Ubwo urumva ko umuturage ahombye cyane kubera ifumbire twaguze buri soko, kandi ibigori ni ikintu kitabikwa ngo kimara iminsi kubera inundwe. Ubwo rero ugasanga twebwe duhomba cyane. Biga ibyo bigori ngira ngo mbona amafaranga y'abanyeshuri ngo mbashire mu mashuri bige. Kilo cy'amasaka ni 400, ikibishimbo ni 300, ikibigori ni 100. Kacifuza nuko bagereranya bakaduha igiciro kirekire natwe tukagira icyo twabonaho. Wenda nubwo baduha 200. Hamwe umva abahinzi bifuza igiciro bahabwa ku musaruro wabo bashingiye ku mafaranga batanze ku mbuto. Ibyo ntibabyemeranywaho na Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi Gerardine Mukeshimana. N'abantu bakeneye kubimenya, imbuto ni ikintu gihenda ugereranyije ni na grain zisanzwe. Nimba ikiro cy'ibigori kigura 200, wenda ikimbuto y'ibigori kizagura 300 cyangwa 350. Ukavuga ngo wenda ngo nahinze ikiro kimwe cy'ibigori nkiguza amafaranga 500, nkashaka yuko ni neza ikiro cy'ibigori nkigurisha 500, kubera yuko ntabwo ari byo, kubera yuko yego hari ibyo washyizemo, ariko wahinze ikiro cy'ibigori kimwe usarura ibiro 36. Minisitiri Mukeshimana anavuga ko hemejwe ko umuhinzi atagomba kwemerera umuntu ushaka kumugurira umusaruro we w'ibigori ku giciro kiri munsi y'amafaranga 160 ku kiro. Abantu barejeje akumva yuko umusaruro akiwugurisha mu kwezi kumwe ugomba kuba wamuvuyeho. Noneho abamamyi nabo bagahita binjira aho ngaho, ugasanga nimbe ikiro cy'ibigori cyakagombye kugura amafaranga 180, 200, abaturage barimo baremerana 80. Ngira ngo hari inama yabaye Minicom itangaza ibiciro, bavuga yuko ikiro minimum, ikiro gito gishoboka cy'ibigori cyakagombye kuba amafaranga 160. Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi anemeza ko kuri ubu leta igura umusaruro w'ibigori hamwugurwa n'ikigo RGCC cya Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, unagurwa kandi na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Byongeye kandi ngo abantu bagura umusaruro hirya no hino bagomba kunyura mu nzego z'ibanze bakazimenyesha ko baje kugura umusaruro mu gace runaka. Umukunzi Mediatrice Televiziyo y'u Rwanda.